आपका बहुत सुंदर है। हाँ? Da ka jing sngo khya ya ka jingjale ki nong khai barjala hakathan barnihat bari dua khana para umroi cantonment गुप्ता जी। rangmen bat kiwe ka confederation गुप्ता of जी। Ribhoi people hapo ka jingalam u president uba bandari rentathyang ringkat kidakhot haka ar pasaw tarik jemang arja ar pasaw kala le gando but I cast u chief executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings im bante lakami hinong khai barjala Haribhoi district Hagaji kandu ke CORP kala ajing bot UCM bagi dukan barjala ki bawan khai hapo uput usam ke council ki dibanwa yaki trading license hakmat dukan kenang bakin tip yaki dukan beladan license bat kani gani arab ru yaki nong tray ke council niki kenhun seng bhalang habakilit khandra yaki dukan barjala kinong yalam kila penpau kumbalong menta omtip kinu ki dukan ki badan license bat ki bom dan license Namar ompat dan kidukan barjala bawa license hakmat dukan haduk menta kumta ki barjala ki shim kabu bat kepenslur ya ki weipat. आपका बहुत सुंदर है। आपका बहुत सुंदर है। हाँ? गुप्ता जी। गुप्ता जी। हाँ? अभी तो Jela gidala bertentre kemudian di benai license seperti itu kenapa kita kari jingle ya keren kena kalian kecui di siam gue lah tentang ini cendaru gila punya kata telah ada kejikwa cuma paling indah hapan cendera itu badan dah peni beje perkilanan wah ada ya trading license juga hapan itu kan paling cendera peni beje bagi gila apply nanti council dah dalam kerja trading license Nerkam dia bangi bisa balang yang try kita. Jadi laga council kam singkya pada kata te ni ngundan por saya balik cendera nak por ke por. Kemar kene kende tang sisin cendera gila apa itu misal. Minta kita hadin setiap hadin cibrai gila bu dukan jam. Lawan dan buat mai. Ini mana ban siap melak por. Jadi gila ai jingmot yang council kumta kesong sa council ban. Ini yang berikan